mawɓe fuuta duwani en. Waliyaɓe mawɓe fuuta duwani en. Waliyaɓe ko mawɓe fuuta duwani en. Waliyaɓe mawɓe fuuta duwani en. Waliyaɓe ko mawɓe fuuta duwani en. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuhu musidɓe amen wonɓe men sivude ka Jama TV ɗo haray hande kadi no andirɗon noon ene wowir noon G Mali hewti ka plateau ɗo kanko nene gotojo makko iɗon andi kay ɗon G woye Sophie par ce que iɗon andi kono wawata wonirde émission men on chaque mercredi le rendez-vous même heure même scène haray min salmini on min andini on hande kadi min hewti ɗo onon e menen e onon haray kono wowir noon tun si Allah jaaɓi haray mi accema kankadi o présente o artingere ko fewndi ko. Assalamu alaikum wonɓe men e darde ka Jama TV ɗo mi hiwrike on mi landike si tawi hiɗon e jang Allah hara taw hiɗon e jam menen alhamdulillah comme no wowiri noon hande kadi mercredi Allah waɗi en tawtidiri ka plateau ɗo e o émission mon le rendez-vous haray comme no wowiri noon ko piiji kesi e thème keso onon menen e onon yewtiden ɗaɓɓiɗen solution ji. way haray ko no woniri no sista Sophia hollir ɗon haray ko no woniri ko menen e onon onon e menen kono noon haray hande avant tout d' abord tawde ɗe waɗa émission no woodi hunde wottere komi faala wolande ɗo wonɓe ɓen siwde ka sayi ɗo ɓen haray o yafoto seeɗa mi ñuntanay ɗon are noon après ko fewndi ko mbahi ɗon andi le rendez-vous nde ñalanden koko nde ardi o ko ɗum yadeten e mayre haray mi ara ɗo e yette baɓɓen ko debbo goto no yette baajo e Sophie langarde simɗo wolata ajali haray ko debbo goto no yette baajo donc mo mari moodi kono e hoore ko mari moodi ko mo mari kadi koppemɓe ɗiɗo joni noon si moodi makko yalti ɓeeɗa koppemɓe ɗiɗo goto kala aray debbo yette baajo mo mari moodi mari koppemɓe ɗiɗo ɗum ko wawɗa wasime jaye yetto baɓe tawete ɗo joni nandi ko kamɓe an tuuri ɗo ka non wawɗo wasime jaye joni mi firti walla ummu o gasi yellala ok joni si moodi makko yalti ɓen koppe makko ɗon ɗiɗo ɓe lontodiray joni noon ñande goo moodi makko yalti tum koppe makko ari ɓay koppe makko fuggi ɓe woni ka suudu ɓe fiji ha hakkude tum moodi makko yiltiti moodi makko fuggi bafalngal tum woni koppeji makko he awa moodi a ngari taw kon no watti woni he arɗo trouver solution tawi mo jogino ɗon saku maaro watti koppe makko ka saku maaro o haɓɓi o joƴƴini o heƴino nder to o heƴña o heƴa yananali kan haɗa ɗon o watti o nder to o haɓɓi o joƴƴini neɓali seeɗa moodi makko ni mi konki bafalngal ha mi ɗon kini ɓewdetalo ni koto harla woodi komi wonno sifude ɗo tawi masse no doga woni ɗa ayo wiyali bébé ko koto koto woni ɗa ndenen ko koto andira ɗen bébé on c'est pas facile awa e nder kanko e moodi makko kadi koɓe fijata ko moodi makko ni ene ko ɗum woni o saku ɗo ni koto ko goɗɗo halfinimi ko bantara kecce ni saku bantara kecce ko goɗɗo galfin koto makko moodi makko ni hari woni duuɓi mi ƴakkali bantara kecce alhamdulillahi rabbil alamin mi ƴakkay bantara kecce
Oh yette baajo do hebuno ko kirdi. E après oyni e koto hay ndoruna ci kalifu dum do mi halfina mi sutta firde de bantaraje do mi jonna ma jakka oyni oy bantara kecciyarta haka suudalam faala bantara inna lam jakkata bantaraje ni mi nder ko be yotta ko debbo ngini mo koto hay ndoruna ci kalifu bayalla wadi gorko on satta nuru ha way wa bayla gorko on jabi ni ha problème ala bay halfina illa la joni mi acci dum kanko e gorko be kozi seda tu wawdo a bayla di mo ngari wi kanyum kadi konkon joni hino modi hino oya njatigi joma ko arano dimmo kadi yari o konki bayo konki tum urti ba fanga oya natu paniki andi debbo no heewi manière debbo ngimi koto ko o tigi halfini mi sako a confirmi debbo no heewi manière parce que dum non ko dum firti ok o konki tum woto ni koto ko o tigi non halfinno mi sako bantaram ok oni yo mi ronde oni o gorko ya tawi do feere ala do o towni o townata we o rondo c'est parce que ko dum non tun kankari sofata mo yo mi rondo nono mi towna wakkili ha o jetti mbari makko watti ka hoore wakkili ha o jetti mbari makko o watti ka hoore be ha ko bawo ko turnan kontingo pitimo oni mo nima sonano min no ngande be arte o firti mo yayni ma ankari sonano min no ngande bileti be arte na nder do joni ko faala men de kambe do ko mbo sofi goddo kambe non di do kala be sofindiri kambe non di do kala Cameron dino kala be sofindiri ka ko do yira kambe kala be sofindiri ok awa hara andi sabi do dido parce que hidon andi je mali o wada comédie donc piji din sari non deja bugoto ko ma ko hollira jama on haray ko men ngono jonde artude kadi haray ko fewnditi hande do ko débat mo wadden do hande on min kadi do ya gende ko onno feƴƴinirda Saint Valentin on parce que hande ko bimbi Saint Valentin donc no bornorida do ni Saint Valentin ma on il paraît que ça s'est très bien passé hein très bien même machallah machallah musique be wadano mo planté Sophie be kozano ma be plantano ma lapeng Sophie si goddo toñata mo wata toñumo min on Saint Valentin ango alhamdulillah rabbil alamin fi jang mi anda non fi asi ou bien fi umu wala fi Sophie min ko anko mi andi e fi be non téléspectateur be wonbe ndarde ka Jama TV do onon kadi nodde me ngal no men ko no Saint Valentin mo ngo feƴƴino si tay be plantu non ko donnez-nous un peu de l'amour ou bien votre amour là c'est renversé. Ok, hande non ide yombinani be fiye yewdude mabbe be wawi noddude ka 78 176 be wada 83 be wada 38 madum be nodda en ka 206 209 be wada plus 54. Ok, hande non ayi do yombinana partie ji din fodo wawi noddude yewten famodiren bahiden andi ko fi dum joddini en do kadi non ide wawi kadi arde ka page amen comment ton ko fal don ko wobbe no gabe andandawre ma son commenter si be windi be faama wobbe non sa windiri wuro amasiri wundugal be andata ko dum firti kono non na yalla meccani on acce are téléspectateur de Jama TV comme no nanir don non ko hande ko onom ko réaction ji mon di men buri e faalede e fi o débat men do hande joni ze mi sikki en arta e débat men on arten e temo hara be wawa e noddude be wawa kadi wadde réaction ji mabbe den ka page Facebook be windana donc no mi wolirani on to nodda men do ka 78 116 83 38 noddo men don wawen arde and kala ko nan don do menen kadi wallito do men parce que sa yande men addani on 118 on ko fi on ar partage on parce que ko men nela kon si me yottini menen kadi ko e mon onon men nela kono wawata men wallitade haray ok awa o yette baajo kono mi dandi o artay donc haray kono kadi wawata men wallitade wawen neludo en o wawe yottinde nelangal e makko parce que ko nuli men ko e jama on ko mene wawata hewtinde nelangal ko jama ko hondu woni dum ko neddojo men immojo meden enen rewben ko fi hande ko fi dewgal ko hondu no woni gal dewgal himo okkano biddo musiddo makko modi makko mo okkano on jakat gorko on himo mari problème hoore kono hoore ko mari problème hoore on famille on andinal mo gorko no mari problème hoore ha o jetta on gorko okkamo kanko e gorko non be yaadi pendant de 1 an et demi si programme hoore den iriti kanko meeda andi modi makko no mari problème hoore donc non dum anini mo hande modi makko ndondeji hocca e labi inna waraymo joni non be nebiji e hino problème makko joni modi makko kanko andano gorko on sella de bonno neraki haray non o nuli men enen public on fi alla yen faabo pour o wawa hebude solution ko hande men tawi men addu numéro do kala wawdo men noddude mo wawa yeddude e programme fi
Aɗuyta e télé ɗen seeɗa wawen famodirde. Allo oui. Mali. Goto gaynay kon no way nala ton. Okay, Allo. Min ya ɗuyta e téléphone ma, a ɗuyta e télé ma pour mi wawa nande kon ɗa. Dada Flo nge Sikambao mi salminima Dada. Ok, haray ko kanko Dada Flo napno ɗo fi en hiwrodir jeune jo mandanɗa hoore ma kankadi ko mi omo maritala moƴƴanan ko minen joɗori jammu gen Sikambao haray mi salminima ɗon hankadi pour toujours sa yiɗi nattude a ɗuyta e volume on ka wonɗa ɗon pour wawen famodirde message mo woni adde on sa falama min faljittude donc haray ɗen tolnino ɗon. Allo. Ok, awa haray kanko kadi o yehi so arti haray ko enen e makko donc. Allo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allo. Allo oui. Oui. Allo. Allo oui. Oui, émission mo on va dire mais Allo oui. Allo. Allo oui. Oui, émission mo on va dire Ok, joni si tawi faala yewten a wawa ɗuyde télément ka wonɗa to nodda men wolaɗa ko faalaɗa wolde kon sona ɗumen wata famde ka nodɗa men ɗon si tawi brouillon no ɗuuɗi tawi sa ƴette wata famodirgol donc débat on hande ko juste ko ɗum ɗon kanko neli men e yimɓe ɓen yon ar addannon men solution fi muɗon haray Sofia kañ kam no wawi détail de seeɗa pour wawan famde pijini ko noon sista Sofia. Bon haray ko comme no innirɗa noon ko ragi ko ɗimmojo men ko debbo ɗimmojo men kanko e modi makko ɓe heɓidi anna joni noon kanko ko woni ande makko nde kanko e modi makko ɓe wurdi enna o anda modi makko no nawni joni famille modi makko on haalanano modi makko o haalanano famille makko on kanko kadi on ɗon gorko no nawni faalaɗo mo jombude on o essayi wargol mo laabi ɗiɗi joni kanko ko woni ande makko nde yo sertu e on modi makko ɗon ka yo wonde makko par ce que himo hiɗi modi makko himo yurma modi makko kono hino modi makko timma e hakkil haray ɓeɗen hatonjini e réaction mon on par ce que himo wondi e mapunde moƴƴano Allo. Allo oui. Ouais. Salam alaikum. Maaleykum salam. On jaram na la to. Jam ton kay. Alhamdulillah. Yo galle. Ko no ina to e ko to on do mi noddude. Ni ngo Mamadou min ñete. Ko to mi ngel noddude. Ko to won do ngem noddude. Ondo? Ko honto won do menge noddude ko to joddo. Minu ga Kasor. Kasor. Men salmini be Kastor fo. Joni haray men on tawama e débat on. Ko min ga Mamadou ga Guinée Bissau. Min salmino min landon ko jam to wonda. So min miso mon go redo bi na seda. Merci. Ko min video na to de miso ni. Joni sa fo no salmino fo inde Guinée Bissau. Bengal be hedo ko min miso. Bismillah. Be ko kala salmino bu na seda. Mashallah me salmini on fo onon kadi o weltanama buy. Min ko Mamadou Balde ni ne. Ba Mamadou Balde on jarama. Joni hare ko ɗum wono ɗo ngew sita kanko wodi o situation wonde ɗo minen ko situation kono mi yiidani kala mine yiiɗo mi yiidani on normal ko situation o situation o ko il faut ma o sensé joni kanko himo yurma on timma e hakki hino ese wargol mo laabi ɗiɗi joni mo faala serdude de makko himo yurma ko seyoto gorko hinno wadde consijo debbo wona debbo hinno wadde consijo gorko ko gorko hinno wadde consijo debbo he kono gorko on kanko hakkille makko ɗen timma oɓe jombidirayno famille gorko on
haala ɗum famille debbo ko ɓe wondi ha ɓe heɓi di hitande tuma noon debbo e fuɗɗiti nawnare nden fuɗɗiti ɗum o eɓɓi woni o debbo joni ɗum no wondi e nden gacce ɗo ɓe seedu par ce que imo huɗɗi ñande o woni lol wata oya warmo joni ɗum o noddi wohimo landi en ballal ko honno gueɗata gorko on o wonda makko gorko o hinno duwade muñude wonde makko bay ko kanko jogiti duuɓi ɗi foti duuɓi ɗi fof o jogui wonko muña kala o jogito ɗum ok o nanga ha tiiɗa konira kanko ñawnata kanko wonni ñawdude ana siɓɓe ɓe famille o ñawde par ce que kanko jogui kanko jeeyi fof o heɓide maɓɓe ɓiɓɓe joo ɓiɓɓe tatu nayo ko kanko muñata o jomba o jogo o nanga ha tiiɗa ko ɗum woni muñalngal woni fof inchallah par ce que dewgal welaki muñmo woni fof hay si joni duwa sino nawni ko il faut ma joni ñawna ha sella ha sella o selli han to kam wiya alhamdulillahi rabbil alamin par ce que ñawdugol ngol woni fof duwani si o ñawi innama o sersa e muɗum wona droit joni onon kono kanko ado o jombidirde e gorko on o anda gorko on nawno o gorko o yawmara famille gorko o mara ñawdi koko ñawdi ha o ndikki o arti noon o ɓuri debbo lewdo joni noon ma kanko e debbo ɓe wondi ha heeɓi anna si donare nde noon fuɗɗiti joni debbo kañum andano sikkuya kadi mawɓe gorko waɗali anda ɓe rewti haalande debbo no naw ko gorko ɓe debbo ɓe hinno haanude debbo ɓe hinno haanude fi ñawdu debbo haala ka ñaw hoko jogui e wode ko faami o faamode o wona ñawdugol ok haray mi weltanike ma ɗum e pasteur vraiment yewtere ma nde laaɓi laaɓa a weltanama no feewi haray koye goɗɗum koye ngol inchallah weltani boyo hay buy sana seeɗa yewtere mon nde boyi émission o e faade nattude émission kono ɓay mi jaggani numéro moɗon ko ɗum waɗi mi mandinade awa hande mi jaggi numéro moɗon ɗo min kala mi natte e nder émission he par ce que min ko mercredi ji ɗen fof si Allah jaaɓi on leer ɗo wawi men darde par ce que min ngala émission Guinée Bissau sempre mi natta yo par ce que min émission ko kirol mi heɓi taw mi heɓata kirol ko émission Guinée Bissau kirol mi heɓi sa émission o toon par ce que min e ɓooyi émission he d'accord awo émission kirol mi heɓi taw par ce que Guinée Bissau waɗata émission kala moƴƴa toon ko Guinée Bissau d'accord en tout cas merci Adja donc duwa nattu émission ja weltani mamo boy yalla boyno émission he danno gara kafar o kon cellal yalla ko wara barke amin men hewti bi me bada na ɗum ala probléme si Allah jaɓi min kam mine muɗum inchallah flamɓe min kam no toujours mine heddi fa émission mo inchallah ɓe ñaɓe yettere hande mi heddoro émission on jarama ok a jarama ana weltani ok haray ɓe kastorɓe fof weltanama saabu kanko Mamadou n'est-ce pas Mamadou Balde ɗon e castor mi weltanike ma mi weltanike ɓe castorɓe fof hara inchallah min ari e ɗe balɗe ƴewgol makko on ɗo welde castor min anda ko ɗum fandi toon hara émission on kono yirɗa ɗo ni ko chaque mercredi même heure même heure ko ɗo ɗum waɗata haray rendez vous ko menen e onon comme no mi woliro ni en tout cas ko waɗɗa kon labama an kadi min nanide ma on haray heɗitiɓe kañum kadi ɓe fof ɓe wawi min noddude e o numéro ɗo faynti yewten par ce que ko débat addaɗo allo allo oui Jan tun nala toon ok haray kankadi o natta e fayntin sa rawiɗa faala yodde a waɗa 78 176 waɗa 83 38 yewte walla waɗa 206 209 waɗa plus hanana serveur o woli waɗa 54
noddamen ɗo yewten kala faala ɗo tawtude débat on ɗo hande débat on ko fi muɗum par ce que ko fi men enen ko adda ɗo ko yomin yewtu yimɓe ɓe mo be adda idée on wallitoɗenmo ko honno o wawata par ce que hunde so heeɓima kaka sikkuɗa wo ka ñawɗa ko sikkuɗa ñawdete on ko ɗon arata hollita nawnare ma nden ko ɗum waɗi hande ha wari ɗo o holliti en o programme ɗo haray Sophia an noon sikan an ko honno yiruɗa on programme ɗo andi ɗo je ɗum ɗo no metti sifade par ce que min mi innay dès le début ɗo so acciti himo yurma hino o wondi e makko ennan fi kala ɓe heɓidali ɓiɗɗo mais sa daari a sikke wasi tawi janfano toon par ce que famille modi makko on ado o jombudemo hiɓe duwanomo andinde gorko makko on timma e hakkil joni noon hatta ƴettan e gonno allo 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 ok awa haray on arta faynti waɗon 206 209 waɗon plus serveur on siwoli waɗon 54 nodde men walla waɗon 78 176 83 38 nodde men donc yewtiden fi débat ko adda ɗo ko ɓay on nani kan kadi ko anere mapunde heeɓimo par ce que eɗen andi haqqille goto wona haqqil donc ko jinga wo ala balɗe ko yeeyi jingu par ce que ko solution o faala wallitoɗenmo ko ɗum wontemo hande ɗo minen kadi komin nela simin nelama ko min yettina ko mbono mi yettinta ko fima sa yande mi waɗi 78 on ko fi yo naatu ɓurten yewtude fi programme o haray ko fi no yi Sophie donc si ɓe haalannomo au moins lawɓe inni o gorko ɗo o timma e hakkil o faaletenomo o hiɗiramo e hoore ɗum ɗon e hoore o hakkil kin timma o walleto o heɓayno courage wallugol mo no o ñawdora kono joni hino ɗo hay min mi anda ko no mi jonnirtamo solution ɗo yo honno téléspectateur ɓe wallito en fota par ce que ragui no haton jini ballal par ce que sa hi si woni ɗo wondi e makko hitande o nawni o accitimo ɓe hi'ata ko o nawnunoɗo ko ɓe wiwu ko ɓa joni o nawni o dogimo par ce que ɓe nayi himo wawno wondude e makko ƴettum ɗo 38 allo salamu aleykum wa aleykum salam on jarama nala toon jantun alhamdulillahi machallah alhamdulillah émission mo miɗen daarima no weltanama kono feewiri awa ko won tum min ngala nangol moƴƴo wonde ɓuuri o haare no ɗuuɗi seeɗa si nodini appel pour mi nan ko woni wode ko haare mi ngala nangol moƴƴo est ce que naka wonɗon no gono e hoore mo waɗi bruit non min no mi constati ɗum noon kala nodduɗo o fayɗi kala mi nanata ko woni wolgol kon kanko ah ok awa donc si mi faami haray probléme o faalede ka technique amen ga woni ka mi ɓoyi tañinade ne awa ɗum ɗo réglete joni si Allah jaɓi région no ɗo inde yettode awa so Allah jaɓi on jarama eɗe weltani en ko feewi allo ok en tout cas merci ko wannitini en noon kan kadi hara région nani ko ɓe haali kon si ɓe noddi kono tigi tigi on ko wona yewtede kon kamɓe ɓe ala ɗum nande ɓe suivde mais ɓe ala famude ko wona yewtede hara région ɗum ɗon ko golle mon noon hi Sophia voilà donc yimɓe ɓen innay o tertike moodi makko saabu nawnare nden hewtitike moodi makko alors que nawnare nde wona fewndo ɗo hewtitimo hari himo nawni ado o jombudemo tu vois donc ɗo c'est compliqué pour Ragui c'est très compliqué même joni noon min ko mi innata mi anda e ko mi innata jollan heeɗi réaction ji maɓɓe ɗo andi probléme on ko honɗum c'est que si ɓe wolannomo de o début ɓe innimo moodi ma sellamo ɓe okkatama on ɗum ko suwa makko wonay noon abba yetten oɗo allo 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 ok awa mi anda siko yette baɓe woni ka filji siko honno ɗum woniri mi famali donc ɗo yette baɓe ɗo accude des lignes ɓe naata menen e maɓɓe mais wawa andude ko honno par ce que ko fimoɗo waɗi ha min joɗɗo ko solution men faala temeɗen faala Ragui o noɗɗo men hayɓe confiance e amen nuli men yomin yettigo moom men faala hay si tawi woni heɓata à 100% mais amoyon heɓawa 90% ko nattora ko ɗum men faala ɗo kadi so noddi men on wona yo noddu haɓɓitoɗon on daaray ka télé ma ɗum on heɗitoto ko téléphone on heɗitoto ko wolton kon en waweta famodirde ok donc min miɗo wi ko kamɓe toñi Ragui ko honno ɓe toñiri Ragui hiɓe wawnomo innude omo jeune jomomo faalaɗoma ɗo en tout cas o sella
himo mari problème mais non o nyawndike e hoore non ko men faala ma kon si a yiɗaymo ko hoore mo mari problème o irito ko non ko Allah andi voilà o ƴetta décision hoore makko allo o engage no hoore makko allo ok donc on waɗay 206 209 waɗon plus waɗon 54 walla waɗon 118 176 83 38 noddo men ɗo yewten par ce que ko solution men faala o solution ɗo noon hande men faala des solution par ce que ko nelal andi ad noon fof ko ɓuuri musude ko yakorede yakorike ma haray se haray no satti donc min ko ɗum ɗo mi inata hiɓe toñimo ɓe duwanomo haalande de o debi o faama gorko ok awa bo mi ƴetta oɗo kan kadi mi dara si tawi o natta allo oui allo oui allo oui ça va kono way ala no welde seeɗa nala toon jam tum alhamdulillah inde yettode ɗo noddame on to min ko Ibrahima lam hoɗi ñaartali bisimilla ma ka plateau amen de Ibrahima jam tum alhamdulillah onon le menen kadi yettude Allah buy min ko Ibrahima min tan hoɗi ñaartali ok Ibrahima ñaari tali mi nani ko halda kon donc ko honɗo yuɗa émission ok nala weltano moƴƴo jarnoo mi ndaroɗo ɗo émission mo machallah mo laba ɓe weltana moƴƴa wawa merci ok Ibrahima allo vraiment émission no foti nani awa merci min ni allo vraiment ara ko ɗum noon weltana mo oui min ni allo oui ok tem wonaɗo waɗede ɗo hande o ɓayɗa chiffre mi sikki nanande fitte momin woni halde filmu gon ka a ɗuyta e télé on sa faala yen famodira a ɗuyta e télé ma on télé on ɗuytata a ɗuy télé on eɗen gandi ke awa ɗuy télé on sa faala e yettu famodiren a ɗuyta e télé ma on ɗuti woni mo voilà ok ala problème ok mi inni ok ala problème ok mi inni allo ok région ɗo yewta par ce que so nodday men si ɗo nodde men on ɗuyta e télé on haalanna si wawen famode mais si tawi woni o yiɗi ye woni ko yette baɓɓen ko ɓe ɗuyta volume télé on awa joni si tawi woni ko yoɓe yon accu volume télé on en plus kat ɗon faala e yetto famodire wawata wongol on ɗuyta e volume télé on haalanna noddo men wawen famodire wawata wonde kanji ɗi fof harando kabe volume no hatti wawen famodire non non si ɗon faala yewten on ɗuyta e volume télé on hawlanna noddo men wawen famodirde par ce que ko fiiɗi joƴƴini men ɗo hande ko solution donc kankadi a weltanama haɗa wawi natude fayin sita mais sa nata e volume télé on fi Allah kala nata o ɗuyta volume télé on son faala e yetto famodire min Sophie min ko ɗum ɗon mi yi erreur on par ce que ɓe duwanomo haalande carrément gorko on sella kon nongoy ko kamɓe taw trahisimo ƴettiga wonɗo kaliñ ɗo kadi daare allo allo oui salamu aleykum waaleykum salam on jarama de on jarama noon kadi on jarama inde yettode ɗo nodda men on to mbiɗa inne Mamadou Baylo miɗo hoɗi Wakam Mamadou Baylo Wakam bisimilla ma ka plateau amen ɗo eyyi allo mi ala nande allo oui mene nandema en fait mbiɗo jonti konno wolde kon fof yo jiyaɗon ko heeɓi kon mais ɗon tawi Allah walla oppoen feere si min renseignéro ɗen ka si solution moƴƴo allahumma amin par ce que min miɗo jondita ɗo mais en fait ko kay ko mi annda ka idée fostitimo mais toujours min décourage Allah oppoen feere moƴƴere fi mum kadi allahumma amin joni min andinte te mon ko honɗum ko ragui o innete jiwo on ko ragui o noddi men himo faala solution ɗum on solution ko en menen e onon jonnatamo on solution o jombindire gorko on gorko jaka o timma e hakkille kono mawɓe gorko on ko yata jombugol ragui ɓe andinali famille ragui on e ragui gorko on timma e hakkille
joni noon o wondi e gorko on ɓe heɓidi enna hiɓe wondi nawnare gorko on nden fuɗɗiti o eɓɓi wargol mo laabi ɗiɗi joni ande ragi nden ko o divorcida e modi makko ka yo wondu e makko par ce que himo yurma gorko ko ɗum o landi en solution ɗon kay weltan wando mi haray ay ɓe avertisami ragi wondema modi makko nanono avant yo jombumo so wondi e nder nafnare ɗon iwade modi makko complètement ragi avertisaka ara ɗon ragi ɗon tawi woni kanko ko wini ko wawali heƴude ɓerde makko ɗum no wawi tampinimo dal feƴƴite kere so tawi mo oblige fiyeɓe divorce ara kay mo wawi wonde d'accord jokono himo yurma gorko himo faala au fait himo woni confuse himo yurma mo himo faala yo ɓe wontidu kono himo huli ñande be ñande mo hulita taw oya immoto tu wara mo ɗum ɗon kono woni kanko ɗay woni joni e ɗiɗi woni hitande hakkude maɓɓe wawi wonde ko yurmotoon par ce que déjà ɓe neddi ɗon mais tawi taw woni tampinima sikkiti comme inni waramo laabi ɗiɗi fo oyo inni waramo ɗon kay ɗo fi tawi mo woni yiɗa ɗuɗo wonkimo sokin kadi ɓawa andano woni reta mo wawi so tawi oblige divorire mo wawi taw ɗum no ok probléme ala ko Mamadou Baylo wiɗa ka ɗo e wokkam ok Mamadou Baylo men nani han kadi interview ma vraiment laaɓi labama mi weltori par ce que ɗo ko idée adda komo ɓeyo addo hakkille mum ɗen ɓeydodira wawen famude ko honno wawata wonirde ara yan kadi a weltanama kon data min salmini ɓe wokkam ɓe fo sabuma ok merci beaucoup en fait mi yetton kadi région mi ala o nande mi ɗanan ok merci donc problème régie ɓe nande on kamɓe kadi ko on ɗo wolde ko ɓe daara e fimo inchallah awa merci beaucoup on jarama bu enen kadi ok awa régie on nani fof naati wullitike ɓe inni on wondema ɓe ala nande komin woni wulde kon haray régie ɗum ɗon ko golle moɗon ɗon duwano ŋaccutude hakkille muɗum ko fotande awaray régie so ƴalto ɗum fof no wawi wonde Sophie donc a nani oɗo kankadi ko naati kankadi ko hakkille makko ɗen ko jonni mo kon ije on ko addi kon donc ɗo kanko ko wi ɗo ko si tawi o ronki muñagongol allo dara ko ɗum ardi ɗon allo oui jaram on jaram nala to jantum inde mo e yettore Abdul Salam Bari bari abaton ewa aw ko toli konto wondam men ngi noddude Wokam awa bismillah mo kade ba nala ton fu jantum ok on famite mon seeda mi famite mon awa on kadi addane en ɗon ide seeɗa min ɗo hara ideyamo ara debbon koye hoto ka maw makko ɓen ha gorko ndaɓa lekki ok onon ko noon yiɗon aray ɓe duwaka wondude fewde o sayde ɓay gorko no haal ɗon haray noon mawɓe gorko on ɓe waɗi erreur moƴƴa par ce que ɓe harano no jombande mo wonde nden ɗon nawnare ɓa hay si ɓe jombanaynomo ɓe hanno yiyatade mawɓe suddi ɗon wondema gorko on hino wonde nden ɗon nawnare joni haray ɗum ɗon ko ɗum woni suudugol janfa misal voilà ɗon haray ɓe waɗi ɗon ko hano l'islam on kadi nawna ɗum ɗon ɓe duwano yiyatade haalande ɓeeɗa wondema hino jogui nden ɗon nawnare joni noon kono ɓayɓe haalali ha debbo on ari tun kañum tawi moodi mum no wonde nden ɗon nawnare ara ɗon sariyan ko wi koye debbo en hotu ka mawɓe mumɓen ha gorko on ɗaɓɓa lekki so tawi o wawi heɓde lekki o dikki bisimilla ɓe wontita si tawi woni o happanimo dele woni ha dele o hewti wona hitande masmo wawi hiñade hitande feccere mas ko duuɓi ɗiɗi o gorko on ɗaɓɓi lekki ɗum ɗon fof wawan jikkude haray ɓe seeɗa ok awa ko ɗum famiri ɗon awa en tout cas hare awa weltanama an kadi ko wolɗa kon ɗon kadi no hanondi e gonga par ce que ko mawɓe ɓe suka on ɓen tooñi ko wiɗa kon ɗon wayi wasi ko janfa jilli kono ɓenni wo janfa ko tati janfa ko jeegoyol janfide tati janfa aɗa tati
donc aray sa yi men ari men hollito menen kadi men nula ko en trouve solution si fo yewti e wawa andude ko honto waddara parce que ani nimo ka wonki ani ñimo hon ɓaynon annimo tawi yo nul wawa ɓe yettinde pour yimɓe ɓe wawa mo hollude heɓa solution parce que gonko wi kon o andano woodi kadi hewɓe ɓe nanda hoorema ɓe andano kono woniri hande ko ɓe yatta wiyete himo selli voilà donc hande so nawni o yalti ɓeya kañum andano sella donc han kadi haalaji ɗin eɗe andi no wata noon donc ɗoɗe ha o tawi woni e makko o wuuri yo yaltin ko wuuri ko yimɓe ɓe wawa mo wallitade ɗo min koɗum jennode konko ɗum woni de mawɓe sukan kamɓe ni ɓe biyano yetade mawɓe jeeyi o sukani nden en falanama wojji o mon kono mo wondi e nden nawnaare ɗo koko memminoto fende noon min dikkita o memminaki kono arto e makko ɓayare kamɓe ɓe anduno no laaɓani ɓe ɓe andi ɗum ɗon ha ɓe jombanino hoore min noon ɓe waɗi erreur ɓe waɗi erreur par ce que kamɓe ko kamɓe naɓunomo Maroc ko Maroc sawo ɓe naɓunomo o yeehi ɓe ñawdoyi koko ñawdi toon ha o dikki o arti noon ko o arti o ari jombugol jiwon kono ɗo ni hiɓe enchaîni oya himo e kaɓɓol quoi himo e kaɓɓol ɓe enchaîni gorko on donc jiwon himo yurmamo o wondi e makko hitande himo yurma himo faala seedudude e makko par ce que ñande fini weeti wo himo hula o sikka oya wara mo joni par ce que o heɓɓimo warugol laabi ɗiɗi fo ɗon solution o ɗum ɗaɗo wondu fengo sawde ɓay ala hoore haqqille muɗum d'accord no duwa hotde kamo e makko ha gorko daɓɓanno taw lekki ha o hoolo oya ndikki woni e hoore sago mum non si ɓe wontida wona ɗum so jooɗi gueɗen ɗo ha o waɗono ɗo masibo haray kanko men o mari probléme awa si Allah jaɓi on jarama buy o weltanama ok merci beaucoup ok en tout cas kankadi ko nani yewterde yewtinde laaɓi labama vraiment mi weltori ko fotawana seeɗa haray so yimen addi ɗo menen kadi komin nelaɗo ko wonti ko duwa ko yontiki yettin ko nela kon sa yi o noddi men o yewti men ko cela veut dire ko solution o faala kono no satti mais non ko si yewtama ko ɗon wawete famodirede ko honno wawata wonirde donc fayin hare ɗo wawi men nodde ka 118 176 waɗon 83 38 walla waɗon 206 209 plus plus 54 ok allo assalamu aleykum wa aleykum salam o jeri jarama on jarama ana lato jantum alhamdulillah gondaɓe alhamdulillah inde yettode ɗo noddame wonto ko Diallo Mamadou Ali Korosane Wokam Diallo Mamadou Wokam bisimilla maka plateau amen ɗo chapeau ɓeɓe Wokam ɗo nani o golli men télé on ko Wokam ɗo jooɗi ok voilà ok Diallo Mamadou aɗa ko fiyo hotten no woɗoyi wadde filme ɗo yo intervenu gol quoi haray ko wiɗon noon ko non woniri ça c'est bonnide koɗo so yiɗi andi wonno yimɓeɓe ganda makko ni mais o pole ɗo famille siko waɗi erreur o fo ɓe duwano andindemaɓe jiyo probléme no suka wondi o joni ɓe hollani mawɓe jiyo probléme ɓe ɗumani ha ɗum ɗo arrivi joni haray normalement jiyo ko yo yimmoya hottota wontirataw ka maɓɓe itira ɓawo mawɓe makko ɓe e ha o anda situation o konto woni yaade si tawi woni o rikki wawa wontudude mi wontida so tawi wawata wontudude o torto hoore makko aray ɗum ɗo nayi e jeero ɗon o riska vie makko par ce que hande so tawi goɗɗo waɗimo ɗon aray ala ka fi ɗum ɗo yewte d'accord par ce que ala goto ko waɗi joni ko Allah waɗi o andi fi ɗon fewde ɗo o heɓi dali jiide sakko o saabu jiide makko ni joɗɗintamo aray yo yaw ko maɓɓe taw ha o anda situation gor konko to fewri ok Mamadou Ba Wokam haray an kadi min nani ko wolɗa ko haray noon ya ma baade ko Diallo kono woni Diallo ene mosa kellane kono woni haray vraiment an kadi yewtorne yoɗɗande laaɓi labama men nani haray noon kadi min annitina on kanko kadi wuluɗo men on e hoore mum himo nande himo jentiti par ce que ko nelal ngal kan kadi himo nande donc ko yimɓe ɓen o jentiti ko ɓe wolta ɗo ko ɗum ɗo wonta kanko solution makko par ce que himo e ɗuman ni quoi o anda wo ko honno watta si o yahay e si o yata
himo haton jini e solution vraiment himo haton jini e konguɗi men ɗi ɗon ko c'est très important par ce que ide goto o laawi de voilà ko ɗum noon o yiwa o lanci voilà joni noon ɗon solution mi yiyon ɗum noon taw par ce que way ko debbo e siko ɗum ɗo woni hara yo pottito taw hanno situation kon ɗo woni joni no hulkodiri mo e makko ɓen hospitalade kaw joni ɗo woni rewi witira ɓawa maɓɓe ko ɓe yimo wo jokka ɗum ɗon mais sikku ɗon noon kadi so yiltorike noon ɓe andano ɓen ɓaɓe wolali gorko on hari ko o timma e hakke sikku ɗon ɓe innata o ko ɓa gorko on hakkille makko ɗen ɗumannike boni joni ko ɗum waɗi so serti e makko joni so tawi woni hare famille tan ko sukamu no andi hari hakkille makko ɗum ɗon riɓe ari riwde kamɓe ɓe andi mais wono sifa enen on ni enen en anda sina fino expliquer nari en ɗo ni joni entourage on au fait parce que kanko himo huli hay fi ɗum non ko ɗum ɗon o ɓuri hulde ko yimɓe ɓen immoyta kon o serti e modi makko parce que nawnare hewtitike modi makko e alors que nawnare nden modi makko no wonduno e mum mais mawɓe oɗa ɓen andinali yimɓe ɓen joni ɗum ɗon kadi no ɗon voilà sikku ɗon ɓe innata ɗum ɗon foppo ardata e hoore makko joni noon ko ɗum waɗi so tawi mi explique ni ɗum noon c'est que na hande wi ko fiɓɓe seydi kamɓe ɗiɗo joni mo waɗima ɗo yawto wano ko ɓen tawo o pottito gorko on tawa femba o wona haqqille mum o wondira ko maɓɓe taw ha onde so tawi oya jikki ɓe wawi wotude ɓe wontida so tawi ɓe wawata wotude ɓe seeda wayi woni allah waɗi hay fisgoen towtare ala hakkude par ce que mi jamiɗi ɗum seeni on tigi mi yeyno ha jiidike yo jaɓde sama ɓiɓɓe ɓe kono way ɗum ɗo waɗi no woodi haray bi andunoɓe fiimi wonna famille haray sukaw tun anduno fiimi ko andinoɓe sukaw ɓe andi sukaw ɗiɓe renimo haray hude joni oyna vraiment nafiɓe mi joguima kono situation makko ɗo wataɓe par ce que mena silan deux fois joni ɗo ɗum goɗɗo ngo ari hude joni yaminta kono ɓanɗon taw haaɓe hanno situation konto fewndi joni hospital makko ɗo kaw no woniri noon wahar ɓe andano law joni woni ha joni ɓe andi joni ɓe wintiraɓa décision mawɓe makko ɓe Mamadou Ba ɗo e Wokam vraiment ngara yewtere ma nden laaɓi labama men nani haray noon kanko kadi ragui miɗo andini ni mo jenti ragui mi sikki si tawi ɓay wona sikki ko pelletiɗa joɗi a jenti joni ɗa nande yimɓe ɓen ko woni yewdude kon haray ko an suɓata ɗon guuɓe condi sendidira ko nelɗa men ko min yettinimeɗe wadde ber ko min wawi kon kono joni ko an suɓata guuɓe condi ko ɗum waɗi ha min gari min joƴƴindo vraiment an kadi a weltanama mi weltike ko natɗa ɗo ko vraiment en tout cas di courage koni tigui haray waton sikku kadi wata on haaɓu mercredi je ɗen fop haray meɗen o plateau ɗo si 15 heures on yoni si Allah jaɓ ok awa haray a weltanama Mamadou Diallo ɗon e Wokam vraiment kankadi yewtere makko ne laaɓi haray fayitim ono wonɓe men suivre ɓe nde wawi men nodde fayitin ka 206 209 waɗon plus servérance waɗi hito waɗon 54 nodde men walla sonade waɗon 118 176 waɗon 83 38 allo 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 oui allo ok awa on noon kadi haray o yahi o wawa wadde ko min on ko ndu waɗon 206 209 waɗon plus hettoɗon servérance o waɗi hito waɗon 54 noddome walla soit waɗon 78 waɗon 176 83 82 38 noddome yewten fi o temo men addi ɗo hande haray Sophie joni ko hemɓe noon a yiruɗa ɓe wonɓe wadde intervention ɗo an ko honɗum yiɗani ɗo taw en heeɓi ɗiɗo wiwɓe allo allo waaleykum salam allo jean tum tan ala toon inde e yettode ɗo nodda men honto ko Ceerno Hamidou wonɗo secrétaire Ceerno Hamidou allo allo ok Ceerno Hamidou ɗon e secrétaire haray fayintin on insiste e fayintin naton par ce que hande o ligne men dasana yette baɓe woni ka filji ɗum ɗo noon labaka ko few haray ɗo wawi men noddude waɗon 206 209 waɗon plus serveur so nani to mum waɗon 54 soit sonaɗo waɗon 78 ayne o artide allo 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 oui allo allo oui
Anya aja. Andi Grek kay. Anya aja. Andi Grek. Andi. Innocent. Andi. Innocent. No, man nak belum tamat pi mo de goler ko. Dia ko commencé. Ya ma nya la Andi Grek kay. Dia ko commencé. Okay, merci Haraya kanko naɗo ɗo gon kadi ko bilang jijodi ɗo mun nga duggat an tamit suñu mbokk Sénégal tam buñu buggee mun nañu dugg ñu woote mun nañu waxtaan si olof tamit bu leen neexee parce que ngir yéen ñoo tax ñu toog fii ngir public bi yépp moo tax ñu toog fii mun ngeen woote si numéro bi ngeen def 206 209 ngeen def plus boo leen déggee serveur ngeen def 54 soit ngeen def 78 116 82 38. Ok. Allô? Allô? Allô, oui? Oui, ça va? Ça va, yango jam. Yettude Allah bu inde yettude ɗo nodda men gonto. Minen ko Boubacar no wiyete. Boubacar. Allô? Allô, oui. Wana min ka émission nga? Hi, daka émission direct Jama TV. Ok, en fait ko par rapport débat mo. Ok, bismillah ma Boubacar. Joni min ɗon ko mi wiyata sengo suka on noon yettoramɓe jansi ko jon ha gasi hande côté l'islam si tawi ko ɗon yewtirɗen ɗon ko debbo on heddi joni ko kanko andi so jotto muñño mais kanta wata jooɗo muñño hankadi islam o ñama yo ɗum ok donc so an ko makko heddi hankadi ragi mi sikki nande ara yewtere nden donc onon ko wiɗon mo kanko haray ko kanko décidata joni ko kanko jogi dernier mot donc ko kanko woni dernier mot par ce que ɓe jantigimo déjà ko kanko andi so wawi muññade o jooɗo so wawi muññade islam noon yo ɗum ok aw oui ok monsieur Boubacar vraiment o weltanama ara nodda men gonto noon ɗo jooɗi on to ok merci ok merci haray pour toujours kono mi wolirani on tun vraiment o weltanama ko wonɗo nadde ɗon addayde ragi harayɗa nande ɗo wo yindu e nandu e fuutinde wona goto dogata ɗo ko ayi ari holliti men minen men nano joni no ɓeni wo yindu e nandu e fuutinde wona goto dogata ɗa nande a yihi a nani joni haray solution o anani ko ɓe wolde konko e ma heddi awa notoɗen oɗo ande ko noddori allo allo ok hande mi anda sona yette mbaɓe woni e nder o ligne ɗo mi famali ko ɗum ɗo wonirde na ko kamɓe fuɗɗorɗa haala ko yette mbaɓe fuɗɗorɗa haala ka ko ɗum waɗi ha ɓe humi dara noon mi faljo na noon mi waɗa hen a fuɗɗorano enen ɓe yette jalloɓe o tawi yejjutu kadi wonɓe commentude ɓe won addana en cœur ji ka page men Facebook ɗo Ousmane Balde oɗo kadi ko Guerre Diallo Guerre ka plateau ɗo ko Guerre o inni de kono hatta kan kadi mo addude ga pouce makko merci e Diallo oɗo mi sikki ko mo maali on Mr Diam Parcel donc voilà e Abdou Salam Bari on fo mon o weltanama e kala wonɗo men suivude ka page Facebook ɗo haray hiɗon wawi kadi wadde réaction ji mon ɗi si tawi on wawali men hendade ka numéro ji ka téléphone ga heɗo wawi windude réaction ji mon ɗin fof mais wawa jangude men andina ragui ko honnon onon kadi jonnuɗon comme solution ɗo mi sikki he en heeɓi taw tato kako nayo heeɓi 4 personnes woluɓe hunde wotere innuɓe ragui dernier mot on ko kanko ko an jogui si tawi modima no yurmama ha tawata ka wonkilum mako himo ɓurama wonkilum mako haray bismillah ma minen noon a nulimen a confiike e amen siko goɗɗo goo noon kadi addi ɓano wodi bus kala faalaɗo nelde me yar ko ɗum joƴƴima ko ɗum joɗɗini men yette ngoɗo daren ko ɗum wiyata allo oui salamu aleykum waaleykum salam jaram nalaɗon jantun alhamdulillah inde yettude ɗo nodda men on to Abdourahmane Ballo jooɗi ɗo Guel Tappe ha min salminiɓe Guel Tappe ɓen fof Abdourahmane Diallo bisimilla ma ka plateau Jama TV on wiyete nani ɓawde mettade intervention ɗi ɗum yimɓe ɓen addu ɗon ɗum awa wiyeten lolla ɓamde machallah
nande ngado wadi non ba be fala na da da do mon don kadi debbo do yow ko no dan kadi da ban sey na to ana ko anko abanga tibbe dari mu andi kate yow tan mon be baaw kala ko mari nangal telo go boni nande tani mi andi do mo debba non debbaji men ni wala landal ni heba ni da participe do tamma di do okay joni minni deba on no woniri ko jiwo goto njombudo monno mo mari problème hore mais ko jiwo jombete mawbe jiwo ben halanali mo gorko no mari problème mawbe gorko ben halanali mo himo mari problème hore ha jiwo jomba ton jonno jiwo jomba wonde gorko en nawe demi problème hore on irti kono kanko andano modi makko no mari problème hore ni problème wala nimmi tike kono kanko jiwo on hari o andano parce que be wolanano mo dum so tigga okay long ara o be mo jalbide parce que normalement be hanno mo andinde ko holli woni problème nder don avant de naadu be mo do janga kono mawbe makko ben kanko tigi jiwo andinali mo parce que mawbe gorko andinali mawbe jiwo ko honno gorko on sifori normalement be hanno mo andinde joni wadi andinali mo janga wadi ni ko ni tan ko laari ay woni mo wawi wonde don habbo ha tay woni Allah wadi sanji awa tay ka do wawa ni kadi ara no wawi ka tota de hoore makko non min ko min ko mi fanto ya tan ko tawdo on tigi naati ayub andaru be ha tawle yayi woni Allah sanjande buri a découragade parce que gon ko bonta ko andi da wawi yettinde goddo ka boni adda mo ka funo yimbe moƴƴina mo kadi da wawi tawde goddo mo moƴƴi kadi bonna mo kadi fo no wawi wonde non mi ko mi tawi woni ko conseil am dum annoto mi jogi ko to ay tawi woni Allah waɗi sanjani mawa tawi woni kadi sanjali kadi ha man ara don kadi kono ido ngandi do kanko himo hidigo e gorko on himo yurmamo ko dum o wi kono gorko on e biwargol mo laabi didi fu joni ko dum don anani mo joni tawi woni hewti ka wonko gawata wawa e dara ko min madam mara ko to hoore makko buri avant warde mo do woni menan ma warde wan ara ko wata yidi pourtant e mate ko silvan garaje gido kadi voilà o warem o menan sino warem ande ara so warem mo do ngara e sendali be mo tawa kala ko warem Tapi sebab saya menjaga ini ada juga ya mau, kami saja orang maka ada ambil ada konsekuensi tadi ambil saya tidak ambil ambil di mana mereka yang punya hal lain ini hal lain anda ambil itu dia problem ini tapi ia ini menjadi ini hatta yang yang penting dah ini menjadi apa untuk dari ini dari karena sudah juga ada itu dan mengenai mau bernambe jadi kita bahwa nanti deh lihat wala tapi saya dengan dan mereka apa terjadi dia sehari dengan itu lebih halnya dibuat yang saya ini minimum orang normal bahan biasa juga abang luar berkasih jangan saya mana tadi ada kampung yang mana ada hari semua hal bersusun yang hari warin ada hari konsekuensi itu kamu ada yang terjadi dalam bakat di mana kita di nyandang tadi orang itu dan berbuat dia selera ini detik bukan nak baca dia termasuk bangsa kahwai makon dia lama jalan mulai kami makan yang berusaha ada penyebar sermat ada yang tadi daerah sana orang tua Waalaikumsalam warahmatullahi haray o weltanama onon kadi wonbe men noddude be wadare intervena jonna solution ji ko dum men faala ko dum men habbi ko sabu mon kadi joddini men do on fop modo ragi no haton jini e men kala kadi tawdo no mari situation mo andan a hoore ma a wawata haalande dum hay e goto menen meden do sida faala men halta inde mande
ragi kanko o landi men yo men haalu inde makko nden parce que himo faala solution e kadi o suuɗora situation makko donc parce que wo solution goto wana solution haqqille goto wana haqqil donc sa heɓi haalana ɗon mo goo ɗiɗo tato a heɓay andude an tigiri sa walike a junni miijo ƴettana hoore ma solution e a heɓoye on tuma solution moƴƴo donc haray kono wonirta ragi ɓe trahissimo comme no ɓeɗo inniri noon parce que siko ɓe haalannomo haray no hande ko kanko ƴetti engagement personnel inni himo faala gorko on e hoore no woniri no fo e hoore hakkille makko ɗen fof e hoore dar no tawirimo noon mais si tawi joni kanko o jombama ɓe andinalimo ko honno gorko jombuɗomo o woniri c'est que c'est une trahison joni hakkille gorko on nden kadi sotti e hino ɗo il s'agit de sa vie gurdam makko ɗan il s'agit de sa réputation foye makko fop gurdam makko ɗo ko parce que so seedidi e makko joni kono huliri noon ko woni e haalde ko ɓenne ko parce que ɗum ɗon arrivimo ɓe yejjitay kamɓe ɓe trahisumo ɓe okkitirimo gorko mo hakkille mum timma sans haalangol mo wallahi ɓenna o si goɗɗo goo kadi aroyi sa hara vie makko woni boni parce que ɗa andi debbo sertiɗaɗo kadi ɗum ɗon fopp no ka hoore makko kono ɓennata fi debbo sertiɗaɗo ko kanko woni no faalaka wonde sina ɗum himo wawno wonde jooɗo ɗo muñño ha hakkille makko ɗe garta joni noon sa wondi e makko ha tawi ñande be ñande kanko o innete mi warete ma ɗum o ƴetti o ɗeɗɗima aray an ko honno guerata ɗum ɗon koyo ɓe innoma ya muñño ɗon par ce que hino hiɓe innudemo yo muñño ɗo o muñño ha ɓe waramo ɗon Sophie mi taƴalima kono sikkuɗa kadi exemple parent ɓe min ɓe ala hen responsabilité ɓe mari par ce que nde goɗɗo nde ɓiɗɗo ma accu hakke nde ɓiɗɗo ma no jombe hiɗa duwa andude ɓa haray wona genre kono kamɓe nde ɓe okkitira e wasi tawi ɓe ronkidu e ma wala ko ɗum waɗi sona ɗum joni sina ɗum ɗa duwa andude ko hombo wonɗa okkude ɓiɗɗo ma voilà par ce que l'islam kadi no yahri e ɗum ɗon no haali e ɗum ɗon anda simo mari siko dina hon ɗum o jogi anda ko golle on ɗum o jokki anda genre hakkille si tawi ko timmuɗo par ce que a wata okkude ɓiɗɗo ma mo timma ok awa habbi mi ƴettawoɗo mi dara ko ɗon allo allo oui ça va ok haray o yehi haray ɗo wami nodde fayntin ko 206 209 waɗon plus serveur o woli waɗon 54 noddo mi yote mais sa yiminima moɓɓe ma responsabilité mum Sophie parce que on mo okkata ɓiɗɗo ma on ñakkata hoɗo gonka o woni ɗon ɓen ɓe wawa ɗum ande aɗa duwa testude anda kon toon ɗanade ɓiɗɗo ma par ce que ko dewgal wiya kono a faytagoy a faytaka mawɓe men ɓe woni ɗon no ɓen yo joni voilà joni kamɓe si goɗɗo ari à la première minute ɓennete ƴettumi hokkima wati tawi hara ɓe ronkidu e ma allo allo salamu jan tunta nala ton ok awa on ɗon o yehi ñallama e jang onon kadi keɗo ñalli e jaam ton donc yi Sophie joni an goɗɗo ari ka ma hande a tefali anda o ko honto anda o ko honɗum anda ko honɗum o jokki anda arali passé makko on anda arali ko présent makko on tun darɗa par ce que passé goɗɗo on no wawi rattrapude ma ko ɗum waɗi si ɗum ɗo arrivi ragui ko passé o yaw woni ɓe darali par ce que si ɓe darno passé gorko on ɓe andi haade ko feetuɗo non ɓe heɓayno andude si tawi ɓe okkaymo si tawi ɓe okkay e si ɓe okkata non ko noon joni noon an ko honɗum conseillata mawɓe min ɓe fisi ɓe yifa habbo mi noto ɗo mi dara ko allo 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 hande noon ɓe yette baɓe no soñjimi janggo yontirande mudditirtaɗo yette baɓe ɓe soñjilan re ko an udditiri ɓe o yette baɓe lanni onon on c'est bon han kadi ok joni haray noon an Sophia ko honɗum wawata conseil de mawɓe men ɓe fisi ɓe yi faalaɗo goɗɗo e dewgal ɓiɗɗo maɓɓe on si ɓe heewi taw goɗɗo no faala dewgal ɓiɗɗo maɓɓe on yoɓe accu taw ɓe tefa ha ɓe anda o ko honɗum ni e ko honɗum o faalira o ɓiɗɗo maɓɓe ɗum noon ko goo hara ɓe o arali tun ɓe ƴettamo ɓe okka
wosi tawi joni anga heɓi ɓiɗɗo ma on annayi mo ha o jandi ɗum noon fof son jalima joni e nder 1 heure du temps walla e nder 30 minutes bonna fi vie makko on fof parce que ko ɗum woni ɗum ɗo si o maayi joni ko honno ɓennata hiɓe innude mo yo muño ka woni ɗo ñande oya hakkille makko ɗen kawno himo haɓɓa ñande o immi o wawi firtade o ari o wari on ɗo ko honno ɓe innata waraɗo perdi kamɓe kadi ɓe perdi ɓiɗɗo maɓɓe on par ce que ɓe heɓitata inneteɗo ragui kono ko andi ciɓe waɗi haray ara ko ɗum noon mi wonma haalande donc yoɓe ndaaru taw ɓe anda hika oɗo ko wawɗo ko timuɗo e hakkil ko jondi mo wonɗo arɗo ko on ɗum warji ɗo allo assalamu aleykum on jarama nala toon seeɗa alhamdulillah inde mon de ko toon no men noddude on jali de ɓayi ɗon jembintindela mi andi ɗon jembintindela no wona ɗum fa siko idene ko idene mi ñawri keɗen lanata cermasa ko lamdi ko lamaraɗa lamdi KSKD akkuni Allah assalamualeykum ça va no welde ni hande woni ɗo wadde ɗo ko fotinani wonne ko ba si kumi kadi tuusila moƴa ɓayda andi fomandiles wonko yiɗi ɗo tan ko goɗɗo ƴettata tami fiina golma ko entire tama tawi no wollama e ko tan tawa ɗo to jaram ma ko heɗɗa ndaaraji ba ɓeyɗa kadi hakkille ma e goɗɗum go quoi e lamji akki hakke itta écouteur ma on par ce que min ala nandema moƴƴa miɗo andi ko écouteur waɗɗa andidiri yanguidirta ok voilà allo min mi wiiɗa welti hande du coup vidéo ko mi woni suivre ɗo ko télécom ɓe ƴewtude ko wonde importance ko wawata ɓeydude kadi bani adama ko a ɓeyɗa hande neɗɗo fof mu neɗɗo e hino ɓurta ko hakkil ko yewtireji kadi ɓeyde mbiyete quoi haray du coup ko wakkilagol merci du coup no woodi ko mi faala no woodi min ko mi faala o landade ɗo fi affaire dewle de woni nange haalude d'accord ok joni par exemple hayso wona yan min mi adda e parang a faami ila jombi debbo gooto ko debbo ko ɗimmo mi faala jombude ok lama pardon mi kuppalima temon ɗo tona question wonɗo ko temme ngaddi juste kaka temo wonten temo amen on ɗo ɗa darɗa sifude men moƴƴa ka sifal mi wolanama ok temon ko juste ko debbo marɗo probléme e dewgal kono noon probléme o woniri ko kanko jiwon o okkitirama e gorko mo timma kono ko okkitirte o andano modi makko no mari probléme hoore mawɓe gorkon ɓen haalnano mawɓe jiwon ɓen gorkon ko marɗo probléme hoore si ɓe okkitirimo joni noon o tiggimo ɓe wondi ennan e demi probléme hoore on iritike joni souvent gorkon falte warde debbo on joni noon debbo kañum andano modi no mari probléme hoore mais mawɓe sukamɓe no andi ɓe suuɗi joni noon ko solution ɗum kanko jiwon o landi ɗo wona en pose question ko débat ko woni konko ɗum débatete ok ko on débat ɗum quoi joni noon voilà mi faami joni ok probléme ala joni ɗo min kam mi wiɗa hakkitane si nandi to neddute ok probléme en tout cas a weltanama ɗon e Kermassar ha lamzo an kadi a weltanama ko fotana seeɗa ɗon andi ko lambarana ko payi ko min jooɗi kon Kermassar ɗo kamɓe woni kirɗinaɓe ɓen eyi Sophie arɗa ka yewtere ma way hakkillande yeeyay tellement que ko moni miijade fi ragui e o situation makko joni ayi si ɓe ari comme no mi wonno innirde noon nanen ɓe okkiti on tigui ari tum ɓe okkitirima ɓe tefata ko honto iwɗa ɓe tefata ko honto fokkituɗa ɓe tefata ko honɗum woni objectif ma ɓe tefata ko honɗum faaliraɗa jiwo maɓɓe on joni noon hara kamɓe kaɓe hewuma giba ko wonɗa boobo kamɓe wanma tette haka fewniɗa ɗon ɓe haaɓi daalema gonɗum ɓe haɓantama à la dernière minute ɓe accata ɗo gasa sa moytaki o haalali kono hara o forçano hay ɗo gasa hara o forçano ɗum warano to tu vois donc hiɓe duwa wattande hiila moƴƴa e ɗum ɗo dewgal ngal hiɗen faala debbo kaka dewgal mum on tigi no hiɗi wongol ayata debbo mo ala on souci ko honno wonirta ka dewgal mum wallahi
kono wakkadi wana fi on tigi no faala dewgal ngal ukkata moytu on naata kaw anda fimu wallahi hunde nde anda fimu tu vois donc yobe watta butu wattande hiila kadi moƴƴande be okkitira jiwbe mabbe be anda en fait ko an andi ko honno sonjodida e makko ko an andi ko honto e honto rewda ha on fotino joni mi sikkay nenejo walla babajo si hi biddo mun no sonji sonjoto kadi ko runduwa normalement ka kono si tawi an a heya biddo ma no sonji iyamo moggo ma yi wono situation region do inamo wondo munyo don ha ngundituma o munya wonki bona ko dum non tunna fa men non min sa haray da marno solution fewndo ka duwano da wadde don a wadal natal min se ko bawo digitirta dum ko boya wolede wono be ko woldo nane Allah no dagini dewgal dagini sidigal himo dagini kadi certigal parce que ko dewgal e certigal yaade himo anyi ko no himo dagini donc si tawi kanko kambe dido be wawata yaadude hakkille makko den timma haray ragi dernier mot on ko andi okay dan andi ko on wuruda nder ton do hidandi men gonga be diddi en fayda ha ko dande joni hiden arde wayta do wayto den dara kombo marda do gonga be parce que langandi Saint Valentin ma on dembu moy lolo da ngay wax tuti limbi Saint Valentin mais pour moi là l'amour pour moi là c'est renversé c'est devenu comme vélo mais pourquoi ça God fala kala non ça c'est pas vrai mi jabal dum non Sofia Thiou tawol dum God fala kala nani téléspectateur be hay God fala kala non inno nga fala goto kono kambe be fala ma mingalam fala be okay wala joni ko hondu marra ko wayntorto dana parce que dandi do sayong hewti ka wayntorto den don bon haray taw do en gantade e weltani ke noddube en fo eɓɓuɓe noddugol ɓen kadi ɓe wawali en noddude haray ɓe fof maɓɓe ɓe jarama ɓe weltanama wata ɓe sikku wata ɓe haaɓu mercredi je ɗen fof si 15h30 yoni nangue Jama TV on hiyay kadi témoignage situation ji ɓurɗi ɗiɗo situation ji sattude parce que yimɓe ɓe no noddude men confio e amen fi heɓugol solution donc ko mi innata kadi ragi wonkil humma ko yo ɓurane wonkil hum goɗɗo go ko décision an gonno ɓa Allah waɗi ɓe yinanoma modima o timma e hakkil fewdo o jomba e ma joni o wondi ha hakkille makko ɗe nonare makko nden fuɗɗitike ragi préfére hoore ma parce que ko trahison ɓe wannoma an kadi ƴettu décision yaha ka mawɓe maɓe comme no be yayniri non nane sa fala wona hitande si tay on dikkali tortoda hoore ma d'accord c'est la meilleure des décisions et téléspectateurs de Jama TV merci beaucoup mi weltanike ono wonnobe men darde ben fou mi weltanike be labbe ben fou mi weltanike Mazé Mali mi weltanike PDG DG mi weltanike région so hila rawni no mi rawna mi bawlu so hila rawni ko région wadi lan dum do donc haray waton accitu men ko joddin men do ko fiimo en jondidiren solution ji se fadi problème ji do fo sen ari e yewti do bus beydo to e men bus anday ko honno yarirta et puis du gonoton merci beaucoup ok haray kono Sofia woli non kono min kadi min jemali mi arta mon vraiment wonno men suivre de saydo ben fo mi weltano mi weltoron bahi don andi si ay menen jodi do kono takki menen jodi do menen ko men fimo ngono ko fiya men parce que beni ko tippudo katiri dunata ko teddi beni kadi bahi do bantam godato hulata hendo haray ko wadi min do haray vraiment mi weltani ke be mali ben ko fotana seda parce que beni wata goddo yigitu ka feggi wonita kaw yen don beni o jeede musude kangal jeede buri musude mo anda mo yeddi yo lando be ala ben donc mi jemali mi do woni fier mi do weltori ko mi mo maliko mi do weltani jeunesse malen fo mi acciali hay e goto kono avant tout d'abord kadi mi andintina no wodi ko sati ko woni dum ko anniversaire Zemali on ko samedi voyageur do haray fop no invita no nodda yon ari yon hara wonna yon nan ko yon ar sedito do e samedi mi de noddi on voyageur do men holla on ko on duwi pay ko mali hara na hobugol na bananar sako hobatu medda haray mi weltani ke téléspectateur noddube men do ben fo e falano be noddude hebali ben suivre ben haray pour toujours ko do wadata
chaque mercredi même scène même heure ko do warta menen e onon e amen mi hiwrike jammu gën si kamba mi accal he goto mi hiwrike baabe ngam mi hiwrike nenam parce que be inni ko biddo hebi wo ko nene kono mi minay ko biddo hebi wo ko baba min zemali ko dum minata parce que baba ng hari jerende no dudi kono be wono be sutti be addani mi nene am Fatumata Bintali ko kambe ni ko kambe danki ko kambe wadi fo ha mi way wonde kam wondo vraiment baba vigop mi do weltani ko futana seda albarka mom mi hiwrike fo mi weltani ke fo à la prochaine. Waliyabe mawbe futa duani